ngebantah saya marah kok. Tuh dia tadi beli belum. Sanan tuak itu angon bantang si Umar beli. Makan saya marah nih. Nyen jo presiden negesin. Sanan tuak itu tur manik patut tegas sio nih. Tuh pindah ke Jayanti di Pesiwongaran kok lu. Tuh emang Benar tur maning pikolih anak ke Jayanti sing jadole. Tuah sanan tuak ke si dekatur. Tur di sarang sinamia. Sane sampun presiden leda ngerawin ini karya si Womaran titia. Sane mangkin wenten atur titia sama ke. Sane pindah ke Bantang si Womaran ini punika boy wenten dios puniki watah sanan tua. Sang sapo si raja malih bos-bos. Sane presiden negesin sanan tua ke puniki. Semalih ne patut tegas. Yo keraos cini sebang ci kena ban bapa merasa sing dingah marah lu sati mula pejatuh karman jenenge kadang kita papan dia ngeraos marah iya gusti tak sampun liksi ben Yami beli koma Yen matane made karuna. beli made karuna beli gulai Beli yen menadap. Koma apel asmara putra. ada madam lo belong ya Iya beli. lo belong tuh Ada Yang ngongkek. menit lo mokek. Yang ngongkek. ini nih Ada tiang itu di lo santi beli. Renya nih. Yang lo luas ada yang. luas bahasa Apa dia jadi wancur segala meme mampu. Apa dia masih subuh. kini Jam laku dia. mire belum masih subuh ingat teker rosi baku sing jam beli nih nomadia di baku beli aja tulungi di baku mahang ide sana kuliah sana beli suka aja tadi kene ngereda beli masih Beli. sudah ngomong beli Yang beli jadi anggap ini beli. lah jadi menyamuk Tiang nyuk semang kesan lekan beli nih. beli suge beli liang Dia kewala pana di bapak sengsara apa guna itu suge dan dari ulung rawas lan ke pondok beli sekuangan apa dia kadang orang tulungan Cuma beli sebuah ada villa dasar. Tinggal pilih kan. weh dicoba. sajang. dasu pila Iya di kamar 236 banyak. kamar cinglap gila wadasu kengken nomor 36 Kenapa nggak hebat? Legan beli nih deh dia. Dong semua dia merata dia dibeli. dan ramak itu sukses apa aja pagelahan beli nih yang lu itu pagelahan dulu aja pokoknya Main pegelahan lo. Main itu Beli lah. ada jadi ini pondok beli ini negaraan itu Onen membangun beli onen sempat. macam perangat aja yang melihat kamu yang makanya Beli made. suut lu sempat diambil tahunnya lu lega beli kayak kerja sempat kena duit beli barang ngerasa sempat Beli made. Kayang kejani tiang konen presida bakal ngesapa. Paunukan batin bapak dia dong subur atras beli. Konen manti yang mayang utang kape negara ramo. Ni jadi bapak subuh ngalahin mati li. kini lu bermepinah panggigisan sempat kena duit di manusia perjalanan itu waktu dulu lega maulid
tanpa meragat lakar mati kadirasa niat ya peninggalan lu ngeling ibahku sing lakar muali hidup gue beli di subane ada raos beli di buka ketu marap kapenin dia mara dadi mau tunggangan apa ada anak dia beli made yang namanya malu beli Yang mana udah beli pekan aja beli ke Mahapal. Aduh, ordo beli. order apa tuh Lancur nanti lancur di lancur beli. kengkel acur kengkel Sanangnya karsang jadi anaknya aku. hah sarang tua ke lo Beli nak ninggal masih kendo di pekan. sana tuh Kekel aja nih. Kendo jadi kekes sudah kau tinggi. Iyan ganti ambil sanane. Apa lakan botol ini? Coba Salahnya kau kayak bilang. ada kalongan yang sih. Jadi kan mau kena aja bekerja. Kengken berdaya pangseng kantor sarang tua ke kuburi. Nah, cila ide engken tuh. Kekel apa tuh? beli buka aja kejang beli nangil men nang pedingahang malu munyentia beli da beli mapanganan sepet tajak makejang seng dadi seng pragatang yang sepet beli yang jadi kene san ban medaya nang bangun malu beli jadi kene sen ban medaya apa di da dua gong asa yang sana dua kedo ne jadi lah ngadang pasi omaran beli ah jalan mo Usi umaran. tua bener beli ada yang berbantah saya marah apa tuh dia tadi beli blok sanan tua itu angon bantang si Omar beli matan saya marah nih nyen je presiden negesin sanan tua itu tur manik patut tegas sio nih to pina kejayanti di Pesiwomaran kok lo tuh menang benar tur manik pikoli anak kejayanti sing jadole tuah sanan tua ke sida katur tur manik iya den muani anak itu presiden negesin sanan tua ke tiang misa dia bakal mesomahan menjangkepat lawanin ajak nak muani kini lo di Subane pindah-pindahin beli makletek ingat beli ada nawa ngasih saran cuakinya Man beli senawan. beli senawa Oh beli di nampi kan masih nawan. beli nawa nawa Sih, aku ketiak sih belum. beli jadi kengkel mana tiang ane nawang Hah? tegas sanan tua gitu Iya, apa Nawa. di bapu nunen tiang di pengipian bapu Oh, Apa nama? Ilu nama. iya yang gitu itu udah banget pesu adik kita. tunggu dia jangan ada yang bagus orina tadi jual sama Iya usah daya lihat. Ah jadi punya gitu. Jangan setuju jangan ada saya marah. apa lihat guys Jadi panitia rago. oh Ada si Umar rago. Ane nama jauh apa nih rago. Ah. ini jadi wasit dari jurinya Jangan. oh Apa lagi Yuri? Jangan asal ngomong orang sangan buat mau ngajak kalah. Karena sing bakal lu santi sing bakal. kapan juri jurinya Tidak bisa diganggu gugat. Nah. ya gitu Itu kita lihat. Sobia kan beli Nah, beli jatya ada apa iya
yang ada nak menang. Nah dua kehilangan dos lagi, kehilangan sana dua. Nah, itu yang baru. Onen mulai. Nyoba. Oh, woi, benar-benar Oh, berarti saya nabi. Woi, liu pemilan masih parah. Bagus pernah ada saya bagus. Nawagan Oh, titiang mau saking bukit seni. Bukit seni. Gue mati patut bisa. Yang ngemilot dan Niki ini masa betul sekali kan Betul ini. titiang sarang kanan. Ledangan. Wadah kali puniki kelihatan orang yang tidak bang. Terus Iki kena sawo mare. waduh ada milu jual ada potongan jelek dua kali. Dengawa ke raos. Kengkeng ugar saya mare nih. Pemilatnya cenah dalan cenik keleh tua bajan. Mare dewek tua juga. Nah aja pasti ngelar mati ya. Aja menang. Mesti sila harus sehat ya. Apa madan kanjel. Ya kalah boleh sedap. apa kanjeng? Enggak. Kanjel kok kalah. Panitia. Apa kerdakona? Jan bungut cia. Nih bungut kene bu. Kan jannya bungut cia. Nih sing bungut nih. Apa? Sujen. Sujian. Gua mau keluci dari jelema. Oh 58 tahun. Oh, benar. Ibu memang pensiun. Coba nih jelema kene bina. Ada gitu. Jeleknya sedang til. Oh stoknya buat lah pabrik mau mati. Oh, gitu. Senang cahaya paling terakhir. Panitia. Panitia kan. Panitianya ada nih. Mang apel. Apel. Dese. Ada. Ada ini tuh. Apel. Ada nih apel. Adan tuh apel tak ada sajang nih jam Semua apa mah ada buah-buahan gitu. Bapak kerjaan peraturan kantorin pembaru milu bareng bersama. Asal berkelas sebenarnya peraturan rau. Sing ada sing bae kasane. Aduh dingin. Tadi kami cek Milu masa kemarin nih. Inggih. Ratu Kak Milu. Ya Kak. Semua tadi balik. bapak negara coba Yuri. 100. Diolah boleh aja punya anak ya ke Makassar semua. Oh cangker. Di dia belum sebulan dia bosku. Oh ngedeng untuk malam. Sarang namanya Menang menang. ina yang menang bosku. Wenten sadi jagi atur Panyum Rahman di tiang Samatra. Aingih ratu sarang sinamia. Sani sampun prasida ledang ngerawin ini karya si Wamaran di dia. Sani mangkin wenten atur di tiang Samatra. Sani pindah ke Bantang si Wamaran ini puniki boy wenten dios puniki watah sanan tua. Sang sapo si Raja Malih bos-bos. Sani presiden negesin sanan tuake puniki. Semalih ni patut tegas ikuni. Punika sani kebaus jayan diring pasi umara. Semalih ni pikolihnya di boy wenten tios. Sanan tuake puniki jagi katur. Semalih ni yenin anake puniki lanang. Tidiang bisa dia pindah ke rabin nake lanang pun. Besok mansanan tua. Ingin Aduh mana rapi ya. Ya makanya ya. nah tadi tiga kuwen matan bisa mare tuanin sampun kemana anu dia sani bini hajeng ngerawin polo dia wantra saking kulit saking sungai Kencani Ya malu. terus Pada kan doe dumut.
apa? Kalau kene tapi yang awak mah kadang yang mana? Aduh nyuwa kadang di tiang ajak sirap dulu. Wah, sedadi. Kadang harus Mana main ngalmu? Yuk, tepat. Sanan dua. Semangan baru bangun. Dua, buaning sampun puput. Telu, lubeng jumuh. Adik itu artinya kok. Tuh dah wajah. Ada. Aduh, apa itu? Benar tuh. Apa sih? Don. Boleh. Boleh. Ini jadi tinggal nih tinggal. Ya. Cuma Tapi kena nyon kok Sing dadi angon megipok sirah kok. Vertigo. Sirah angon megipokan. Rajin gelam-gelaman masih pamilu. Arten sanan tuane. Kaya udah bekemplongna kepeleng cerdas pokoknya. Sanan tua. Artene ABC sanan tua. artinya tuh artinya. Aduh, sanan tua. Lu Sanan tua. coba keras setruknya nonnya. Adi cara laci-laci karat korot gitu ngidah. Dua ning sampun termulihan makin siosan niki sarangkali jaga ngawinsan saya marah. Jurusan pemilat Iya, jurusan. sani makin kawin sih. Oh niki Jurusan radu dua tuh. Dan awak makan yang mana? Dah. Kalip itu. Wagung jalan. Menang. Timon sururung titian jaga laksanaan. Dadosnya titian manut atas ining dukun. Sang sapu sire sana ngemilat niki. Niki panitia. ini dadot ngemilat titian puniki niki. Oh itu mana siki ya. Kakak jeruk. Nggih. Sane dados bantang pawisau. Kuno Ki laksana apa? betul. Tapi tegas nih Tapi tegasnya lala celilir. Sanan tua. Se artinya sesana. Nan keginan. Tu tujuan. Wa irage. Apa? Kulen perangkat. Baru bangun. Juri kuan bang penasaran dan juri. Iki selanjutnya nih terus ya kumati pacar militer saya marah jurusan Legangan. sanan Pak. Nggih. Titian ngilanggala. Praya nyarangin ngemilatin daging pesewa marang duit. Mapi tegas sanang tua. Saking nekeng tuas. Namun jagat manderahayu. Tuak manah titian. Sami kawang aku diketegasnya. Yang makanya kalah. Sanan iloh cokoyo rumah. Semangat. Baru bangun. Terus apa yang milu doh? Oh, Udah ngomong bungkatnya nan. Boleh. Kak pesuke nih. Ngomong konen suke di setrukin. Enggak dong. Semangat. Gak sebuah dot ini tertegar-tegarin. Rumadak sida berbeka nyawes apa gunaan sana tua itu. Nggak ada. Begenit. Juri apa? Sanan tua maka ngaran sesana. Ayo. Sesana, ada sesana kan? Ingat Ji. Engkel
yen kene wicarane rasa ben wakil ning sangkane ngeke dae onen prakat sing mekengong nagen kan lawan Saihang wakil mulai melibatan ada wakil mati ini ngetokin view bermana Yang dijadi nalilingan kadi atur di tiang sani sampun si raja sani nulisan saya maru dan presiden nagesin kawan mapan punika ini benar sekali lo nawang itu udah Tuah benar saja ibapun ane melihatin si Woman dua benar tegesanan tua aduh oh Bapak bapak baik dekat bapak dan berapa tadi ngawang-ngawang ada suara Bapak nih Bapak gue nekain ya bu sesana gumanti teges sananin tuh pangrab daning kali murkaning jano wimoho wangerebut atukar pada wangerebut kawirian bumine kali juga nih manusianya kepetangan konyang makejang pada ngerebut tongos ngerebut kelihih tuan uring berdia makul lawan beretaro wadamu siap mekerah mesiat ngajak nyamuk ribu kinayo pakai saraya musuh angon persayupan mawinan sesano ne mangokan sangat di sana nendo medegen jening degen sesano ne pangmangoh angon di dewo nyangeru pekayun lan wacana mapan bumi janing darmo kinura kepatutane membadeng jani jening karena nyin kaden jening dane ane dadi nalingsir nyin siro kriana patih murah aduh dadas ampura gusti ampura dia gusti nah bapak sing bicara papan cai senawang unuk petekan bapak main jadi lautang jening iring kriana patih murah kemo kesuryo kencana mami dano siro kriana agung mapan agung dosa kurang pati apa sih pengide bapak deh karena Dilo santi pianak bapo mulo jatuh karma di dewo ingatan dadak kasukertan jagat di suryo kencana dumugi persida oleh kami aja nih kalian bapo jenis kalian bapo si suryo lu suat moto mengelilingi sane mati kole mana repa saya marah wadah gusti dingsir benar ya wadah kakak atau titia kantung lo sati kantung baja ya wadah ledang wenter jaga tunas tiang baja rek gusti dingsir menapa kali deh teringgit kantor sane tunas tiang terletak dios gusti Gusti sampun dingsir niki. Bapak lo subotro bapak ya matur munto kan kop
Nah, jadi. Ampura di tiang Gusti. Nah, Gusti kan sampun lingsir. coba lingsir bapak keken. Pada karuna kantun truna. Makin banget lunas di tiang ring Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Lingsir. Saya perangkatan bedak tuh itu jalan madon aku. Kene dane sekarang beli matur. Nawa Kang Gusti iapa tan petangu, imade tan petangu. Pakai di tiang madon ring Gusti. Bener kalau tanggung di lawas Lo Santi kantun baja. Nggih. Made Karuna kantun truna. Yen dados di tiang lunas ring balung Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Makin tunas di tiang ring balung Gusti. Made Karuna kantun truna. Tunas di tiang ring Lo Santi. Bajang. Gusti kan sampun lingsir. Sudah luas ojo berkedung menyapa dong. Yen kini tanya keraos cini sebang ci kena ban bapak merasa Iya. sing dingah marah lu sati mula pejatuh karman ceninge kadang kita papan dia ngeraos marah Nggih Gusti kan sampun lingsir. ben bapak tahu bapak kan bolingsir kita ada pengucap-ucap bapak ini Di tiang ngadan sareng impun. bener hei jangan Tapi balik sama kalau nenek bapak teka main mutian kaden cai sing doleh cai nak bapak ngapa menang itu kena bapak mutian kena bapak ngantenan kena bapak ngajak mulai bapak yang lampu Ampun aja kok mulai Gusti kan sampun lingsir. ben bapak teka main mula sing adelen kal nyasa ketiang jagat teh mapan kena rohara kan dijadi sangkane pekardian ya ipate hagung dipuri Makin kayun balung Gusti sampun api. jadi gini Nggih. lautan cai kembau ke sudah kancana walasan kengkeng kematian ya dah pukul tahu didi yang penyidang cai walasan tu jam tuan Beli made. Dah beli semanang saya beli. Ada penganikan Gusti Patih buka keto. Laksana yang beli. Ne ada sanan tua kene. Ne sanang punut beli. Sinah sana ni momo kalau dursila di jagate. Prasida ban beli ngelepur. Prasida ban beli bakal. berdiri tu Semua. pangliasa kerten bapak dijaga ke sini paripurna melanjalan Asal iki kesilingsir. Yang hadi punika pikasar balung Gusti. Mangga titiang muputan ibu di padaku pamit. Pangga bagi tiang. Jangan.